namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta kha hi ri been president producers artist yaleyo no title ya kona leyi tivekaka hi Khazi na Khazi. Hey, leyi nga ku accuse-weni mani ku yive vito, so mhaka leyi ta kha hi landzelerisa kahle, and then of course hi tlhela hi kuma a solution, and then amakumu ta tlhela la hi Xongi Rhangani of course. Yeah, so hi ti 21 ta August ku fika ku vona miyiza lowu ni nga fika ni hlangana post yena, as you can see very Khazi na Khazi na yona loyi nga fika kombisa ku Khazi na Khazi va hlayisana. Mi dlaya hi kopela mavito ya vanhu, of course, as you can see there. A Khazi na Khazi leyi yi tumbuluxiwe hi 2018 loko ni bangoma ya ti-hustler as you can see. So no munhu wa kota ku hi n'wi vona kwala swi vona ku na yona ku tsariwe Khazi na Khazi mayivo akhawunti ya kona yoleyo i Khazi na Khazi na yo akhawunti ya kona, so hi ta hi kha hi landzelerisa kahle mhaka leyi, of course. So Khazi na Khazi of course loyi ni hi tivaka yena lowun'we wa hlayisana nga feature hi Hlave the Gupta, artist ya Hlave the Gupta, ivi a respond to this matter, as you can see. Da nga fika tsala ku mara ka Khazi ku va ni yive vito ra n'wina swi nga za swi va issue, mara na swi swa kona dead. So loyi i Khazi na Khazi loyi hina hi tivaka yena a nga yimbela ka ngoma ya Hlave the Gupta, as you can see hi loyi wa xisati loyi. Okay, and then from there i tlha posta another post on top here la mhaka ku yi se yi nga dzikanyana, because as you can see loko hi fika hi pfula laha hi kuma ku xiyisa lexi xa Khazi na Khazi xi tlemaku xo Khazi na Khazi a xi endle ka interview ka Munghana Lonene hi ti 21 ta July, as you can see ku hi kwalano na vito Khazi na Khazi. But mina loko ni yi searcha interview leyi a ni yi kumi, ni zamile ku yi searcha, maybe a ku senderiwe hi ntsena, ku swi endleka minkarhi yin'wana mi kuma ku va sendela artist yin'we ntsena ti-interviews letiwa this post, and sure ni tin'wana ti-artist mi kuma ku a swi kona ka page ra Munghana Lonene and stuff like that. Okay, yeah, so Khazi na Khazi of course a hlundzukile Khazi na Khazi lowun'wana hi n'wi tivaka after loko xi n'wi challenge xi yisa lexi interview leyi hi ku a xi hi vekele ka ti-comments no vona ku swi nga hi dyela ngopfu nkarhi. So fike hi vona fatsara ku ni kombela n'wina mi tivaka mukhalabye loyi mi n'wi byela ku a sukeli ndzhaku ka vutomi bya mina, please a nga ni phuntela ni dye music mina ka nkarhi wa sweswi. Okay, naswona ku u lava ku duma hi mina, so ni kombela mi n'wi khuza a ni tlhelela, a ni n'wi tivi a nga ni tivi, so please loko ku ve swa n'wi vava ku va ni ti vitana ku Khazi na Khazi hi ku u ri ni yive vito ra yena, a ni khomisa ke ya swona it's a valid point, a full case the man if that's the case. Yeah, so a hi tlheleni ka yena misa lowu. So hi nghene ka akhawunti ya Khazi na Khazi. To be honest ma zangi swi ni tikela ku swi kuma ku i mani misa lowu, to be honest, like immediately ni nghena ka akhawunti ya yena ku na postara yin'wana ka fika ni yi vona la yona yi nga vheta yi ni pfula matihlo ni ku misa lowu o ku chanseni ni vheta ni yi linka fast, a swi vona ku na la risimu i ri ya Khazi na Khazi, ma swi vona kwala a nga feature ri coffee na cream, it's fine. But a swi zangi swi hlwela ku va ni n'wi kuma ku i mani, ni swi kume ka this poster leyi loyi swi ti kombela ku a invite-iwe na yena ka gig yo karhi laha. Loko fika hi pfula laha hi fika hi kuma ku vito ra yena leri ri i Mungemezulu, leri vito ra yena leri ma swi vona i Mungemezulu. So sweswo vheta swi hi komba ku swa ku misa ri a posta laha hi yena Mungemezulu wa koho, hi yena loyi akhawunti ya yena ya original swa ku is this one, misa lowu a ngo hi yena Khazi na Khazi hi lowu i Mungemezulu. So hi nghena ka akhawunti ya yena sweswi lowu, which means ku tekeni ka ti-chance na kwala henhla hi leyi yin'wana mos postara nga na mr post laha ku ndekani hi lowu wolowu kwala i Mungemezulu na hi kwala hi lowu supporting act Mungemezulu wa lowu kwala. So vito ra yena misa lowu i Mungemezulu, yona akhawunti ya yena very king Mungemezulu. So ngwenya hi ndlela yin'wana swa ku yo ku mphunteni vito leri ya ku ri yiva yona obviously ya ku ri yiva because a wu nga ri Khazi na Khazi ngwenya before ya hala ku ri Mungemezi ma swo leswi vo February swi haze swi haneta ku hi nghena that day ti-postara na ku ri Mungemezi ma swo leswi a wu ya ka December once hi ta swi vona ku himpela i Mungemezulu hi vheta va hi ahlorini mhaka leyi. I Mungemezulu leyi na CD a yi humini, as you can see kwala veri Mungemezulu hi ndzeni ka hina o teka ti-chance hurra. Yeah, and then from there, of course, we have an update about Xongi Rhangani, as you can see. It's August, of course. I've got this poster here. So, if front cover, very well, CD, if you respect, front cover. If I come to Xongi, I got the maka. So, album Xongi Rhangani looked in, you don't have the maka. Unfortunately, I say, come a track list. So, update ya kono ko ya lens and you Xongi Rhangani album yana looked in. Obviously, you can see go iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, YouTube Music.
music and Amazon Music, as you can see there. Sure to komba kuna sponsor laha hansi, unfortunately a ni swi voni kahle swin'wana, but na va Josa na hi vona le makumu na ku leyi yi advise-aku hi gagashi leni yo lunghisa timovha, rifuko graphics obviously lava nga obvious va nga va ndleni dideng leyi nga la a ni yi voni kahle, but let me take a guess. I think leyi nga la ka number 3 i noza leni, I think it's noza leyi nga xikarhi leyi yo ndla swa tibolobolo leti a ti endliwa ka ngove, I think, then le i Xongi leyi n'wana Xongi Music. Hi leswo loko ri amukeza msasika banda kombela mi tleka subscribe. Ahee minjhani? Hiko ni kombela ti-wings ta 7,000. Ta 7,000. Tiko. Hello. Sis. Hello. Hello. Tikona. Ta 7,000 rand.